Jasoaldi esaten bezala eta zortziko rektangular honek. Venga. Oidak! Lehenengo eman dio, txatua. Hemeretzi segundotan dio. Hemeretzi segundun jaso du 198 kiloko rektangularra. Bigarren saiakeriekin gortik txukitza. Claro, claro. Venga. Venga, badijo bigarren erreetza. Oidak! Eusa! Hapa! Eta baixe bigarren erreetza. 2 minutu eta 10 segundu jaso ditu. Jaso du 198 kiloko rektangularra. Goenatxon komendik alkuekin, bueno. Gauza bezalue, egun amairu kubikuki, lehenko atxaldi. Igarren are bai.